Malam di yan gwe ku del chilo da te long ko isla te kel kane nyok. Chine ban ke ye kanda fi jidi te pai to wa yan chang wala go. Nei kon a kor nin tin chewa kon tu man te kon kala ranong ko ki sa Sudan ene tin to raida. An wala chine ban ke ye kala mu jidi ko go ro biaro fal pin ke yang da. Ni je ram ka ro ban mat ke yan bon man wan go ro bra matin. Bisa na lama be subscribe ke be war. Awu kon ka ler kon ba kon ka ling man che to gan wala ka ku kwar te ja kwan kenin te shawo kenin daro de shawo ne kon ai ku mas welem ke pade as welem mun bod wich sa Sudan tama ja kwar ka cha ka gar kan kwar fa dan dok ken de pin kwar dit ne sal ke me ya dit ne kon no ta bot ken ta gar ke cha ne de kom cha kwan duno ka kor ka me ja na kwan kan ka lalat Tala da mokula tokan wala ko tane te chapwan ala kwati didine ka de man both which ke de as welem. Jene ka te jakwan ke kwati jakwan tin bilat nat ka koron un nin til elbanto an wala se jaja no chikan kalalat ka cholian relat chikwarni salvu care maya di chipwan devon chaburait tuken kwa dang doctrine chapwan kin both ke a deputy chairperson ni Dr. Bullmel te ramarau danda apai teten te ramadodian ni Simon Conpoy teten kene dang dia wato cha Georgia no kene chala lepon wala ke chaka chan la den ano biga la den bikene to chaka kam long mo wala akwano sal pukia me yadit atene indial ke di pate netin teka pate atekanten changara mo changaran wala kasi daw yun o chi kwartin pai kwan chi ko wala din kay nar kana mo te da tana de ken joitin chil ka man te kwal menyang kana joitin ken wane gart kana joitin ka kwai ka man pen ko biga ban wa nar ka me man chara la ga pate raman chi joy gwa pate kana mo ke gwa nar kana mo he general taban dengai cha joitin chirobe ka nyandeng cha joitin Ken by freeland daroti ken eri chanyo tno chi joj wa nar kanamo ke re latkalat quarantine pai kwan gwatan kwaglo la latin akwana sal ku ke mayadit na moje ne cheto kan wala kati gatam wan to waban to gora banaling ka bien bien kanop ko an kwaran nyam ke chairperson ni Dr. Bonmel Te kona linga no generam cha sanction US. Ka sanction cha sanction ge US. Kalarin da khloten ko dong derban la kwarwich. Na wakana nga jeno palan bolet ko jan te ka sanction ke US. Kene kona ram cha sanction US. La economy wedun. Ke chang chopan to wedun la yar. Bayar ka chang yono. Bayar ka gurun ka mo kandayan ka dik tindayan wedun bralaka ka. Trola kuma US la ka pene yemisha agwai ke yemisha talmar kaja. Troni ke na bato renin to nyam. Mi nuva kana chi kwarnu Dr. Bullmel tara da bralaka. Kata andong cha sanction kaja. Katin kwai sanction kaja ewo che chongnat jabat. Admit like chala human right violation. Namawa misalat kaza Sudan kel ka tin kwai sanction ka ko ramicha sanction bois tel Sudan be jojo no batal chang chop butatan ke chicken buden ke yo wana dia la yo gorgatan na moje ni chitwok ka kana den let ka pati che jojo cha cha la dan wala we ne dial ka ke gwi jipade ka dial weekend ka Ka chicken nyo da no chicken no ko no cha ne to cha ka la let na mojen la rogo ne de ne nong ye gatamat